yo ya maba kwaba ya ba Nzema today as we dey ba kaku and you kun enne ya even dan bataba kama ya here ba wanya makpele ni azuke and NPP mel to be internal executive na ba yin gbanyima ba beli ku na ti wa Jomoro la ya even dan bataba so ya zo ya sa han media ma bia mo ye di yesuzuke bara ko beto ma ni bi na ya wanya ma afro na sa ha bela ya ma benga ho ye bisa belu nu joke ni adi bara ko bela ebeka e ya kwaba yo bro akpoke nenu ya ya me adom ni ya dan ko pona ase mde ma ha Nzema o na wa ha won van den na du so hye won kura zo be boy ya na wokia oh nde ye ba beto aba wo mpataba ha se ye pe asodwe ye po bia chairman obaba obobua eye Jomoro NPP party no until ya ba no na original position bi o oh and delegate me delegate am beto aba ebo ado wa ni bi moti ania na frɛ wan ye odiko debeti wo Jomoro oh ba they all can debate wa sepa yi but being tum and ba ho mo ya wanya ma so haya kwa utino nyame no si hene we say antanda ye to abare wi so na yakopon ama ye nya de ye pe we ba be di Jomoro NPP chairman no so what they want am say dey make akwaba oh agbake na no me hoye pa ya nyame ase na kakra what the one man you ke be NPP party ni gu what dey le anya no kure obi ementi obi aba campaign nya no kure afa mpo na agina yi Muslim NPP party ni gina afa na agina yi mo metete la NPP party be say gu anya no kure angbazo moti enia en every 2028 ya mu ya be adola NPP be nkunim ye be di nkunim kase pa munzo bi ye enia se NPP ba power be ba hora ba ye mo ye mena mahama enhora etayere oh enoma bebre e ba robo bia so mo enia ye mena mahama eli NPP ma anake Ghana manhwamo mo dati orikisi FNPP ya ba bi eko a de bia mo soro mo se economy na yakama de bia economy na yakama what dey not yakama media me hwa enya yakama because enoma the same price na no one ye to no angbaso the same ensesan enya hwe no one ye to no the economy na ba from ni yehu all right media yeah I'm gonna be dokon NPP ma say be ma Ghana na e ya zundwere azuko wo bia la kodokunu mo de ndisi ma ahoto ga mani anu na abada ku be se be ba mo mani ala mani dodo na ko di ndisi adunu ala strategy boni ye be ba bengban ma ba hora ye na ba hora ba du NDC be power na NPP azara power yo mini am da wase pa I say NPP team bia so oba wo Ghana because free education ye NPP for ye na the buy health insurance ye na ye wo enwoma be bra ye betuma ka say NPP for ye na the buy because NDC say ye kede bia say ade a wa ya wo bo Ghana metumi hu bibia metumi ade ma ka because kwan yo den obi abotumi ye bi but e pade obo the whole Ghana a o kan obi kura owo ekro foforo so owo Kodivo owo hefo okita health insurance no ba ahakrampo tum ko hospital abro onye Ghana ni eti NPP party on Honda oye otima e kire osombo ma Ghana eti e ware chem say obesan papa obiem. All right, come we media mama like can be say NPP party there oba be jeshari bu Ghana makposo tin come na le krema beto gala duzo jo ke ye kan wa ma dia vura man be tie wala yo you can say party no together as one okay yeah pass on way it is so obia obedi no ye na ye one team because I say we do ye na ye ade kro it is sra wona ye na odo na owo party mu ye fa say odo na nye adwuma because ebi oba say bia asem ko ebi team masha edi eti oni ofena Saros team Saros nye adwuma dem sam dey mama on ye adwuma because on tum be say team 11 in 11 press in obetumedi on the onye possible so be adwuma enti oye dan kra pickings bebem the pickings no bebem no chairman bi obi adibia no on obi anya adwuma sa na ye pe no party mu be se team ne be konde ke awekun bia na awe bia ye ejima na NPP party le party mo azundwele wonu ha ehia awekun bia la mo nyame ba va 2 minutes ba wuro se no la beda NPP ma be mu aberi e bedun na be ne elijima ade meka ku Nzema today as well ya dabas